The Principal Accountant General, Assam, the DO letter number ADC 1 budget 2022-23/495 dated 30 August 22 has asked the BTC that the entire fund for development schemes which is provided as grant in the Assam State Budget 22-23 be treated as received in normal budget and make provision for expenditure there against, without which as per the extent provision it will not be correct for the Bodoland Territorial Council to incur expenditure even though the fund is released by the state government of Assam. As such, the BTC is required to make necessary budget provision in the normal budget of BTC for the grant provided through the supplementary budget under normal budget for the entire development funds, SOPD, CSS, etc. amounting to rupees 102098.43 lakh only. The normal budget which was passed in the August House of BTCLA budget session 22-23 dated 4/4/22 reflected the SOPD grant amounting to rupees 72284.09 lakh only. However, the non-SOPD development fund amounting to rupees 29814.34 lakh only were not reflected in the aforesaid normal budget. Hence, a supplementary demand for grant of normal budget has been prepared by incorporating the balance amount of rupees 29814.34 lakh only under WPG, NBC and Irrigation Department of BTC. Thank you. 78. On the recommendation of the Governor of Assam, I beg sir to move that an additional amount of rupees 29814.34 lakhs be granted to the executive member in charge finance to defray certain charges which will come in course of payment during the year ending 31st March 2023 for the administration of the department under the grant number 78. Ang nawasilan sa Chile, at kung yung pinasasino, yung bangsa ko sa dito mo, nakita ko sa sabi, yes, para effort, luwas na lang sa nakataya, step mo na akin ay matatari kaya. Masih hanya dari kalau sampai selama kali itu waktu ini tidak terlalu lama. Mengapa itu dari sana siswa dengan kawis itu ham dan dari sumber kelapa. Education azar jerapai ini siswa jadi hari ini karena support itu berjalan dengan post gate karena itu jadi benar-benar akan ini saya post kan itu ini saya nggak bisa kabar mengenai itu saya makasih post gate kalau benar mau itu saya bisa selalu dan yang gue baca ya anggaran sisni besar angin polisi pada masa orang jadi suara polisi online terkait itu ang bisa mendengar mengerti ini जो बाजी itu bangsa manusia casual postur tadi itu saya kata ini हम विशेषण हमें कपड़ा itu casual postur हमें manusia itu sangat jangan dan bantahan yang berat kita tidak musuh itu musuh suka berkomunikasi hanya kalau kita nak pakai apa ini orang mau suka gue percaya जोंनियाव जा माखासे गेजेर पस्टफोर थाफानाय दङ बिथांमोना थ्रु सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्ड इभेन्ट इसि मिटिंनि गेजेरजों हाबनाय जायाखै बा बिसोर सोनाय जायाखै कमिउनिटि राउन्डआव जों बिथांमोननो पस्ट क्रिएसन खालामनानै सोगोन दा थाखानि 9,100 जोङो सोगोन जेराव जोंहा थांनाय बड'लेण्ड गभर्नमेन्ट एन्ड बड'लेण्ड गभर्नमेन्ट भेरिडिटि जेराव आर्म स्ट्रागल एन्ड डेम'क्रेटिक स्ट्रागलनि गेजेरजों जोंहा माखासे मुंख्लं जानायफोर दङ जोंनि
BNT मुभमेन्टनि टाइमाव जा स्ट्रागल जानानै मुंख्लं जालांबाय बिथांमोननि अनसुंथाइया पार्मानेन्टलि अर नन पार्मानेन्टलि सेटेलमेन्ट जालांजोबखाबाय बेखौ जों सावरायलिया खिन्थु एबसु मुभमेन्ट आरो एनडिपि मुभमेन्टआ जेराव पेरेलेलि जाना थांदों दासिम आंनि आखाइयाव जमा होनाय बायदि आं दायित्व होनायखाय 3,110 मार्टियार्स फेमिलिया मुभमेन्ट फैयो एक्सक्लुडिं एबसु मार्टियार्स आरो माखासे थालांनाय दङ बेखौ जों कालेक्सन खालामगासिनो दं बेनि अनसुंथाइखौ एक्सग्रेसियाखौ जों होनो दा थियारि जानानै दं खिन्थु बुंब्रब फेमिलिनिफ्राय इमिउनिटि ग्राउन्डआवहाय साख्रियाव सोनांगौआ 50% जों नोजोर बोखागोन आरो होनो गोनां जोंहा बायध'ता इमिउनिटि ग्राउन्ड खिन्थु इमिउनिटि ग्राउन्डआव बै आंनि डिपार्टमेन्टआवनो 750 दङ बर'लेण्ड गेस्ट हाउसआव बेफोरबायदि गोबां दं माल्टिपोल खालामनो हायो जोङो बेफोरखौ जों माबायदि खालामनाय जागोन बेखौ एसे सावरायोब्ला जोंनि बेरेखा हान्जायाव साजेसन खालामनांगौ जागोन